Jadi oras Madinah cuy Oras-oras sama Molau Siregar Silali Camuara nomor 10 Mulu siriga silo, siya siriga ret nalas. No, sa pulina. Pilaro kumanotar. Kumanotar. Jadi tasono do damang na tuwe-tuwe na pola naho. Wow, nalana molo di Muara, au sa Muara. Molo damang Siregar Silali. Bahasa ibarat na di Muara, Siregar Silon. Paling marahera sa keluarga dua keluarga na ro. Ipera karena marhuta dohono kuar dangar misi. Alai bisi gaulon adong huta orang akasi reger silu dison. Atar bain na tuwe ma jo tak songod dia masih jarana na julu. Bui sahat marhuta si reger tu. Molo omang yutuni do ba cerita idak pula binoto takas na kan. Nah, hitat tong na peting na Ay. kamu tong na taon. Molo na binoto na berdalari do na tuwe-tuwe na jolo pungami guru nilaingan. Guru nilaingan. Siregar. Si reger nomor 3 mo sa si reger. Molo eu nomor gimana yang? Oputang matang oputa si Lima tong ngedak pula na hapa liba do ba. Eu nomor 10 nom. Nomor 10. Damang nomor 10 upuku nomor 10 tulu, upung idamang nomor 10 2. Nah, ubat orang betul sengkiceng bah, teh. Burung lengan, anak ngadua, pajunat doh upungnya bian, anak upungnya bian 5, mainain, Hamina nomor 2. Anak ni Ima Pusimorga. Pusimorga anaknya tudu. Hamima Pusimangapin. Itu masuk buatkan. Anaknya Pusimangapin wafat. Hamima nomor 2. Jadi damang namatong kan. Damang tapi pitu manuaing. 2. Tapi nomor 3 nih. Itu nomor sia. Itu sia di. Lapin mo dok aku sama orang ngopi itu men Ngopi itu matang guru nilainya non guru nilaingan. Itu. itu aku lapin. Itu dapat itu apa? Ini cerita nak. Yang berdalih ni main dulu. Tu so. Singga mahorwa Luban na luban tinggal lu. tak. Nah, Luban na tinggal. lubakul bung marom. Oh. Ya anak masih ni buru sirai. Ni buru sirai manopo padami manopo orang makin. Buru sirai mano popar si reger do bultung. Ba, kami majotong. Majotong. Laret tong buru sirai do bultung baba. Jadi pilih enom. Tu si Lain reger. berperibad kami do. Betul. Alat tong na alat buru sirai ciani itu. Ciani. Enggak bisa salah gitu. Ini Itu tuh. Iya bah, lima tinggal di son. Jadi, dami tortu sojo do pun dulu. Sana do ikutan putar-putaran. dok butung. Oh anggo utang Kalau sih. tak Lima. rapat gini. Jadi saya rapat gua lawan tong do amang bongan ya. Lima cerita nak. Jadi mulai hati mah dina tuwe-tuwe iki ya sadong. Nah, tapi manang nasotik kos menurut hal karena tahu tuh paling tidak mana baik kan arong kok pasti suku-suku nih mah bahasa kayak bedi sing awal marhuta si reger tang di Muara tas songoni masih reger silali nah kan karena no boto molo si reger silun budang gotong di Pangaribuan budang gotong di selatan Udah. nah Dia nak mana bayarkan itu lah kan. Aku gosilu si bigar rumah tangga namu. Nak sanon nama yang mesti lagi. Ya lah. Dak mo tak nasi anok kalai. Kaibin na. May si tinggal terus dak pula hubo to. So ingat be guaran ya. Sanon nama itu kalhan. Ala kok. Al beri sen. Ido siya kalai ido to. Sodo to kalhi di ba. Naung silo na sinuni. Sodo. Ni masih minna. Iyo. Sodo lagi si di ba. Si do ang ko behami si ayam mo naman na tinggal si. Naiban na. Nah itu tuh pada duluran itu lang oh. Langsung hahaduli na misir silo tinggal Iyo. itu. Padong oras pio. Crazy. Matong dong orang Do siya diyan siya bulan. Nakarong wala kamu do sini.
Mulu Sa sige, ato mulu sige Sige na na to raw, agak arong alay na kuboto na man na kutanya lakon. Sige. Di alay tang mahuta ratong si anggo sige memang ipapandi to. Ipapandi. Kasi dari piyong ko tong si Kapante. Ay ang pumunta namin si Iwan Tainga. Iduluhon. Kadang mangulbi kilat kiso, pinasayro yan to kiso. Yung mangulbi rin nga, may tulang siya. Mati ka mati. Nang marisat na to te. Dam. Yung mulu